Michel Mwuka Mboradinga, umusore wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wamenyekanye mu gikombe cya Afurika cyaberaga muri Maroc. Ubari mu byishimo bidasanzwe nyuma yo guhozwa amarira na Perezida Felix TSHISEKEDI. Ubundi uyu musore ni muntu ki? Urakaza neza muri Biman Entertainment, ubugiye gusobanukirwa. Ubundi benshi bamumenye ku kazina ka Lumumba ubwo amarushanwa y'igikombe cya Afurika yararimbanyije. Uyu mugabo yatunguye benshi ubwo yahagararaga akazamura akaboko 90 gashira y'umukino. Uyu mutima udasanzwe n'umurava we byatunguye benshi hirya no hino ku isi, bititiza social media karahava. Amazina ye nyakuri ni Michel Mwuka Mboradinga, yavutse tariki 26 z'ukwezi kwa 9 mu 1976. Akaba yarakuza akunda umupira w'amaguru bidasanzwe. Ibi bimutera gufunga umwuka, akora ikintu kidasanzwe bamwe mu bafana b'amakipe akomeye batarabasha gukora. Kuva mu mwaka wa 2021 Lumumba yabitse amafaranga yakoreraga mu gihe cy'imyaka 4 kugira ngo azitabira amarushanwa y'igikombe cya Afurika cyari kubera muri Maroc. Igikombe cya Afurika cyaratangiye, Michel ntiyigeze na rimwe yicara mu mukino kuko yari afite umuhigo wo guhagarara kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma ikipe ye yagombaga gukina. Ntiyigeraga avuga ijambo na rimwe, ahubwo yarahagaze azamuye akaboko nk'ikimenyetso cyo guha agaciro intwari ya Afurika Patrice Lumumba. Mu gihe abandi bafana babaga bicaye baririmba, we yabaga ahagaze nk'urwibutso rw'umuyobozi, akaba n'intwari Patrice Lumumba, uzwi cyane kubera uruhare rukomeye mu bwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo habaga hari umukino yambaraga agakote ke agahagarara 90 yose, rimwe na rimwe agahagarara n'120 mu gice cy'inyongera. Uyu mugabo yabaga agaragaza imbaraga z'ubwigenge ndetse n'amateka. Amashusho ya Michel watambirijwe Lumumba yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi batangira kumumenya. Isi yose itangarira umurava we ndetse n'umutima ukomeye yari afite. Ishyaka ryo yari afitiye igihugu cye ntawarihinyura nubwo bitarangiye neza. Muri kimwe cya 16 Kongo yakubiswe igitego 1-0 na Algeria. Iki gihe Kongo yahise isezererwa mu marushanwa, ariko isiga habaye ikibazo gikomeye cyane kuko muri uwo mukino myugariro wa Algeria Mohamed Amin Amoura yapfobeje Lumumba mu buryo bubabaje cyane, hazamo n'ibibazo by'irondaruhu. Nyuma uyu musore yasabye imbabazi avuga ko atareze icyo guhagarara kwe bisobanuye. Abakinnyi bandi bakomeye barimo Akora Adams akimara gutsinda Algeria, we yahaye icyubahiro Lumumba, ikimenyetso cy'ubuvandimwe, yerekana ko Algeria yishyize hasi nyuma yo kuzana ibibazo by'irondaruhu. Sadio Mane nawe niyazuyaje kuko ku mukino wa final yegukanye igikombe. Akimara kucyegukana yahaye Lumumba icyubahiro. Ibi bitwibutsa ko irushanwa rigamije kutwunga nk'abanyafurika kandi ko ubumwe bwacu bugomba gusigasirwa. Igihe ikipe ya Kongo yatsindwaga, amarira yari yose ku bafana bayo na Lumumba arimo. Ariko nubwo byari bimeze bityo, nibwo ubuzima bw'uyu mugabo bwari bugiye guhinduka mu buryo budasanzwe. Kubera igikorwa cye kidasanzwe, Lumumba yagaragarije isi mbere yuko ava muri Maroc. Yasabwe kuhaguma akazajya ahembwa $2000 by'idolari kuri buri mukino w'igikombe cya Afurika, ayangana hafi na $2 ndetse n'igice z'amafaranga y'u Rwanda. Yarayanze ahitamo gutana n'ikipe ye y'igihugu. 'aho gusigara kubera amafaranga.
kubikimenya bose kwe rero byatumye ibigo bikomeye n'ibitangazamakuru bitangira kumukomangira. Ubu akaba ategerejwe mu madira akomeye ndetse n'amasezerano n'ibigo bikomeye. Ibi bishobora kuzatuma yinjiza agatubutse nubwo bitarashyirwa ku mugaragaro. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ntiyamwibagiwe. Yamuhaye imodoka yo mu bwoko bwa SUV Jetur Dashin nk'agashimwe. Iyi modoka yayihawe ku mugaragaro na Minisitiri wa Siporo mu cyimbo cy'umukuru w'igihugu Felix TSHISEKEDI. Iyi modoka rero igitangaje kuri yo ntabwo ifite plaque iriho imibare, ahubwo handitsweho amagambo ngo cadeau du président, bisobanura ngo impano ya perezida. Iyi modoka ifite agaciro karenga $100 by'idolari, angana na miliyoni 64 z'amafaranga akoreshwa muri Kongo, cyangwa se miliyoni 14 z'amashiringi ya Kenya. Aya ngaya akaba arasaga miliyoni 140 mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo yahise agirwa ambasaderi wa siporo uhagarariye igihugu mu rwego rwo guteza imbere imikino, ubumwe ndetse n'umuco. Hari n'andi makuru avuga ko hari gutekerezwa uburyo yahabwa umwanya w'icyubahiro mu buyobozi bw'igihugu, akava ku rwego rwo kuba umufana ahubwo akaba amwe mu bavuga rikijyana. Inkuru y'uyu mugabo yarenze imbibi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igera ku isi hose. Mboradinga wataziriwe Lumumba yabaye inkuru idasanzwe yo mu gikombe cya Afurika cya 2025. Abakunzi, abafana n'abanyamakuru bamwita umwe mu bantu batazibagirwa mu mateka y'igikombe cya Afurika bitewe n'ubwitange yagaragarije icyamubyaye. Mbere y'iri rushanwa Mboradinga yarazwi nk'umufana usanzwe nk'abandi bose, ariko nyuma y'iri rushanwa ibintu byarahindutse. Arazwi ku isi yose, benshi bamuzi nka Lumumba cyangwa se Lumumba veya. Uyu mugabo yahawe ibihembo byinshi, afite ubutunzi, afite izina n'inshingano nshya bidasanzwe biturutse mu gikorwa kimwe yakoze gusa. Lumumba veya ntiyahindutse gusa ku rwego rw'amafaranga cyangwa se ubutunzi, ahubwo yahindutse icyamamare kubw'urukundo ndetse n'icyubahiro. Yerekanye ko umufana umwe ashobora guhinduka intangarugero ku isi hose. Yibukije isi yose Patrice Lumumba, umugabo w'intwari mu buryo budasanzwe. Nawe bimugira udasanzwe mu mateka y'abafana bose babaye mu mateka y'umupira w'amaguru muri Afurika. Reka ngushimire wewe wabanye nanjye. Ushobora kuba ari bwo bwanyu munyumvise kandi wifuza gukomeza kubana nanjye, ntiwibagirwe gukanda subscribe. Imana iragukunda.